आकाशवाणी इम्फाल नयनी देवी ने पाव पाजरी अहानबद मरुओइबा पाव संसद के निंगथम मिफमगी ngasi ahoba numita lok sabana famlori bill lisingani kunmathoi puthokduna khanaraba matung pass tawraba yai Manipur da COVID-19 dagi naba pharakpagi chang chada marfuda tare dasmik nipan yeure amasung COVID-19 ki variant Omicron gi matang da kendra na raija amasung union territory singna hena section naba khangan khre Lebak asida COVID ki vaccine dose ko ti chama hena kaptuna anobo itihas semle khongjang asi hena maipak anabagi damakan na hona biriba doctor nurse frontline workers amasung vaccine kaptholaba mioi phuding makpu akasbani ne ikai khunabo uchari ai khoina pandamasi obangam labasu COVID-19 ki lanteng asi loidribana tabiriba miyamna laitat asidigi komthokpa tawbiganu tabiriba punamangna hekyaba makhai athuba matamda vaccine kapthokpiyo atopa mioi sing vaccine kapada sumateng pangbiyo Harau kumagi matam asida achambani mari ngang na chatpinaba haijari COVID vaccine kapthokpiyo face mask supiyo phutaruki social distancing thambiyo maimit amadi khut cha chengna hamdokpiyo COVID-19 ga mari lainaba e pau singi damang national helpline number sing 01123978046 amasung 1075 ta aduga raiji ki helpline number na 038524116668 amasung 1800345381 ta phone tobiyo haujik mapung oiba pau Sangsat ki ningtham mifam asidagi hauragani mifamgi ahoba numita lok sabana farm lori bill lising ani kunmathoi puthokduna khanaraba matung pass tawnaba honagani bill asina farmers empowerment and protection agreement on price assurance and farm services act lising ani kun the farmers produce trade and commerce promotion and facilitation act lising ani kun The Essential Commodities Amendment Act lisingani kun amasung Essential Commodities Act lisingama jamapanya kahimanga lokthok labayai Sangsat ki ningtham mifam mathang thage kulhumdoi phawba chathagani mifamgi mangwain ana ngarang New Delhi da sarkar na rajniti dol singi sabagi luchingba singa mifam pangthokduna sangsat ki mifam ningthina pangthokba yanabagi matangda wafam kaya khanakre Parliamentary Affairs Mantri Pralhad Joshina High Rule of Procedure gi makhada sarkar asina sabhada hiram khuding makhana na ba thaurang tawduna lei sabagi mi phamning thina pangtok anbada dol singna mating pangbiyo haina mahangna apil tawkhi amaromda rajniti dol singi luchingba singa ngaksel mantri Rajnath singa pangthokhiba mi pham adu mahiyan ki hairaduna mi pham adu da maru oiba wafam kaya khanakhi ngaksel mantri na hai sabada maru oiba hiram sing khanabada ahenba mineng changbagi apamba dol singna phungdorakhi Uparashtrapati amasung Rajya Sabha ki chairman M Venkaiah Naidu na ngarang numidang athengbada Uparashtrapati niwasta Rajya Sabha ki luchingba singa ningtham mifam asigi mangoin ana mifam pangthokhi BJP Parliamentary Executive ki mifam amsu New Delhi da JP Nadana Sabhapati oiduna pangthokhi India da yauriba Sabha ki luchingba singi mifam amsu ngarang pangthokhi BJP School Mandalna Sinduna Nomagi Oiba Political Conference Samangarang Brahmapur Ahibam Lekai the Pangthokre Tauramdu the Mukhyamantri Nongtombam Biren Singh Dolgi President is Sarda Devi Rajas Habagi MP Lesimba Sana Jawa Masung Consumer Affairs Mantri T.S. Saitabratan Jingba Saruk Yaki Amaromda Pachoi Mandal BJP na Sinduna Tupo Ground Tag El Kongbal Maya Lekaida Khana Nainabagi Tauram Ama Pangthokre BJP Pachoi Mandal Sinba Khana Nainaba Tauram Adugi Hiramna Mikhalda Selgi Taudang Amasung Masina Samaza Biba Akaiba Singh Haibasini Tauramdu da Dolgi President is Sardana Singba Saruk Yaki Manipur da COVID tagi naba parakpagi chang chada marfuda tare dasming nipan yaure haujik active case sathuk marfu manga leri apunba positive case lak amali singkun manga chamayang kahini thoigi manungda lak amali singkuni thoi chamri marfuda taruk naba phakre raija asida haujik phawada vaccine dose lakun ma thoi lising ni phum doi chama kun thataret kap khre machi manungda chahi tarani pandagi ni phumari phawei manungda lebe mioina khwaidagi masing yamna hida kapli raija asida haujik phawada COVID vaccine kapthokpagi chang nupidagi nupana heli tabiriba pawse kasbani phaldagini
COVID-19 की वेरिएंट अमा ओइरिबा ओमिक्रॉन की मतंगदा केंद्र की हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण राज्य अमसुंग यूनियन टेरिटोरी सिंगदा चे इदुना खंगनख्रे चेरोल अदुदा कोविड वैक्सीन कापगी चांग हेनगत अनबा कंटेनमेंट अमसुंग सर्विलेंस की थबक कनखत अनबगी वाफम याउरी केंद्र ना हाई खुदोंग थिनिंगाई ओइबा लेबाक सिंगदगी लाक्वा मियोय सिंग यंगसिनबगी थबक कनखनअबा डिजिटल सर्विलेंस नेटवर्क मापांगल की थबक हेनगत हल्ले राज्य अमसुंग यूनियन टेरिटोरी सिंगना डिजिटल सर्विलेंस नेटवर्क की थबक हेनगत अनबगा लोइनाना केंद्र की हक्सल मंत्रालयना पीरिबा नीति नियम सिंगाकना चटहनगदबनी केंद्र ना हाई राज्य खरदा आरटीपीसीआर टेस्ट तौबगी चांग हंथरकलिब अदु येंगलगा टेस्ट तौबगी थबक हेनगत अनबा अमसुंग टेस्टिंग गाइडलाइन सिंगाकना चटनबा पाउताक पीख्रे अमरोमदा कोविड-19 की वेरिएंट अमा ओइरिबा ओमिक्रॉन की येंगलगा केंद्र की हक्सल मंत्रालयना मपाल लेबाक सिंगदगी लाक्वा मियोय सिंगी अनोबा गाइडलाइन अथंग थागे अमदगी चटनबा हौरगनी गाइडलाइन अदुगी मतुंग इना मियोय अमना मखोइना चटपगी नुमित 14 की रिपोर्ट पिखाटपा मखोइगी जर्नी हौद्रिंगाइदा आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव ओइ हाइबदु थागतगदबनी असम राइफल्सना तेंगनोपल जिला की मोरे मयादा ngamkai wangmadagi naronda drug pujilakpa thingbagi khongjang mapung phana chathari मोरे बटालियन होखिबै इराय नुमिता मोरे vehicle check post ta gari macha tungduna lakpa miyoy ma check tawbada mangondagi sapon ke marida haplamba brown sugar phaba ngamle gram yankai taruk longi pol amadu lupa lak tarama thoili singkul longi mamal oigani hairi Imphal dengan si phongba pau che singi maru oiba pau singi dama hojik Wahengbam Rajesh leire Rajesh Thagachari Nayani Thawal police na huikap awang laikai digi yamlaba khuchukulai amasung miyoi hum phagakiba Churachandpur gi ambush NIA da register tawkre haiba paw sangai express ki edition animak pognapom Isel Express amasung irebak ki ahan headline tori pawsi Imphal Free Press narugi thodangina ani sub headline tore Imphal vu railway map da yahon naba thabakkan na paikali haiba paw People's Chronicle gi ahan headline tori COVID की अनोबा वेरिएंट अमा ओरिबा ओमिक्रॉन की येंगलगा अंतर्जातीय एरोप्लेन सिंग पाइथोक पाइसिंग की मतंगदा अमुक हने येंगसिंगदौरी राज्य अमसुंग यूनियन टेरिटोरी सिंगदा सेक्शन नब खंगलपगी पाव इम्फाल फ्री प्रेस अमसुंग मणिपुर मेल की अहान हेडलाइन तौरी पावसी पीपल्स क्रोनिकल अमसुंग सना लेबाकिना अनिसुबा हेडलाइन ओइरे मिखलदा ओना तैनबा थबक तौबदगी फंगफम तोपा हक फंगबा ngamdana लाखिबनी हाइबा चीफ मिनिस्टर की वाफम नारोगी थोगदांगदा अहान हेडलाइन तौरी पावसी इरेबाकिना अनिसुबा हेडलाइन ओइरे Manipur University की B.Ed entrance exam की question leak ओइखिब्रा हाइबगी चिंगनबा लेरे inquiry सथनबा देसामना दाबी तौरी हाइबसना सनालेबा की अहान हेडलाइन तौरी मितई मैतेबु ST list याहोनबगी खोंजंग दिल्ली यौख्रे मणिपुर गवर्नमेंट ना रिकमेंडेशन थागदबनी हाइदना वाकत मिपम खंगख्रे हाइबसना हुयेलन पाउगी अहानबा हेडलाइन तौरी पावसी इसेल एक्सप्रेस किना निसु हेडलाइन ओरे रानी गाइडिनलियबु करेमनबगी एक्शन लौनबा एस पीदा वकत क्रे हाइबा पाव संगाई एक्सप्रेस मणिपुर की अनिसुबा हेडलाइन ओरी सरकार असी मसा खक्तना थागतचबा मियामदा सरेंडर तौरबा लेंगाकनी हाइबा MPCC की प्रेसिडेंट एन लोकेन की वाफम पौनफमदा अनिसुबा हेडलाइन तौरी कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस अमसुंग अतै दलसिंग पुन्ना थबक तौमिन्नगदौरी हाइबा पाव मणिपुर मेल की अनिसुबा हेडलाइन ओरी सानबगी पाउदा विमेन्स नेशनल फुटबॉल दा मणिपुर मेघालय बु पांजिल मरी अनिदा थोइख्रे संतोष ट्रॉफी फॉर नॉर्थ ईस्ट जोन की मैच ता मणिपुर नागालैंड बु पांजिल अहुम सिनोदा थोइख्रे निफु मंगा सुबा स्टेट सीनियर खोखो चैंपियनशिप हौदोकिबगी पाउ खुम्बल लंपाक चथरीबा स्टेट लेवल बॉक्सिंग चैंपियनशिप की पाउ सब जूनियर जिम्नास्टिक चैंपियनशिप हौदोकिबगी पाउ ngasi इम्फाल पोंबा पाउसी सिंगी सानबगी लमाइदा पोंगनि नयनी थागचरी राजेश लोइसिल्लकपदा कोविड-19 दगी ngakthognaba vaccine kapthokpa face mask uppa futaruk lapnana leiba khutsa amadi mai mitaru tanana thamba haiba achamba thong singa singang na chatpinaba amuk hana ningsingjari aroibada maruiba pau amu hana sangsat ki ningthammi phamgi ngasi ahoba numita lok sabana farm lori bill sing ani kun mathoi puthokduna khanaraba matung pass tawraba yai Manipur da COVID-19 dagi naba pharakpagi chang chada marfuda tariat dasmik nipan yaure amasung COVID-19 की वेरिएंट ओमिक्रॉन की मतंगदा केंद्रना राज्य अमसुंग यूनियन टेरिटोरी सिंगना हेना चेक्सिनबा खगनख्रे पाउ लुइजरे